do pueta bokhela pakaphadognat kolima kosodoter asapokhisiter telekhisikho do lene so kepirina pu do le obwinine lene wedko khasu boblopu do to keta ketalo do papa ta kamakamala atota tota hulo agedi e to keta keta de pa odo so kamato do teme ba de pa kwele de pa to ni lo do pala tana ola allo owela boblopu ni dga do ko putu thoda siweda ala panasoi pu yeshu tabakha do pa dona memnule menhe mahagopwa nenda e neme matatai thinya neme ywa ta so swidga ni lo do yeshu du alo do siweda obokla do hata kwila lurke do tana ne ma do plu o do ko putu thola klu phado do hata kwila lo lo do pa khelle kama tu dale athikwa lo ata do siweda ta e memnule ta tho atho imale agedi e malo tana phale aswa komodo atadogna male do akso hu thota lo to ko khale kalila do konyalo. In our last session, we looked at what Jesus taught the people. Le tamalola pukil blona pokwa da le kasai Yeshu Kristo lo da pwa go minilo. He taught the people to repent and believe. Awe tholo da pwa go mula ka po yala ke ta da ka banna da ni lo. Because the kingdom of God was near. Bele yo abo mine bu weda ni lo. But what will the reaction be? Basana kine no ta le pwa go mima ki we ni mitam ni le. Will people say, yes, Jesus is Lord? Pwa go migete da le me no Yeshu ni me weda ka sa. Will they say, he is the Christ, my King? Awe thigete weda le awe da me weda awe you create la me weda isopania. And I will worship him? No you ko buto bato onia. Or will they react in a different way? Much of the rest of the book of Mark shows us what the reaction, or shows us the different reactions of the people to Jesus' teaching. Some believe. Some do not believe. Some do not understand. In our text today, we see two different sets of reactions to Jesus' teaching. We see the reaction of the people. We also see the reaction of another group. The unclean spirits, or the demons. So tonight's lesson is Jesus proves that he is the Christ by casting out the demons. Or to use the language of our text, the unclean spirits. And we see two things. The unclean spirits challenged Jesus. And we'll see Jesus' response to the challenge of the unclean spirits. So the unclean spirits challenged Jesus. So Mark 1 verse 21 we read, and they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath
he, that is Jesus, entered the synagogue and was teaching. เลลิมากูสะดูเตอสะพคิสิเตเนี่ยเนาะปะพะบาดาดอเลเนสุกเปรนาปูดอเลอบุนีเนเลเนวะก็คาสุบุบลอปูดอโตเกตาเกตาเนาะ Capernaum was a small city on the Sea of Galilee. กเปรนาเนเมวะดาเวซิซิโปดเพลเนาะเลปอเลกาลิลาปู This was the city where Jesus lived. เมวะดาเวเลกษะชุคริโอวะดาเนาะ And as he taught the people in the synagogue, he got two reactions. เอาไว้ตัวลูกดาปาวมือเลือบุบลอปูเนาะเอาไว้โดนนี่บาไว้ดาตาปาวมือตามาบากีเนาะก็มีตาซิเซนี่เอาไว้ตะคันนี่ขี้ขาม First was the reaction from the people. ตาเตอร์มินี่นะมือดาเลือปาวมือตาซิเซกี The people were completely silent. ปาวมือพันยาไว้ติดพันเนาะโอบัวไว้ดาโอโคกลาบัวยูกลา They were not used to this kind of teaching. เอาไว้ติดพันเนาะตาสุโลไว้นี่เนาะตัวมันยอเนื้อตาดาไว้ติบา Why was it different? บามเลือคนเลือตาสุโลอีลอสฮอลาไว้ติก่อนเลย Was it different because Jesus had a powerful, loud voice and shouted? ช่วงวันตาลาลอสไว้ดาเลือกษะชุคริโอไว้ดาเลือเอาไว้กษะชุครินะไว้ดาดออักลือแล้วดอสุกมอพาโดบ่ดาไว้ดากโตตาเนกอไปสู่ดิเนี่ย Possibly, บาซิเซ but I doubt it. มาสันกินเนาะอยู่ตชกมอบา We don't know what Jesus' preaching was like. ปฏิสิญญาเลกษะชุครีเนาะเอาไว้ดาเสเตลอตาเนมาตาดิเลอักลือดิเลปฏิสิญญาบา We don't have a YouTube video. ปตโอดอ YouTube วิดีโอละเตปยาบาบา But it does say that Jesus taught with authority and not like the scribes. ภาษานักกินเนาะตาเวเนสิบาปวาเลเนาะกษะชุคริโตโลตาดโอเวดาดตาโซตากมอเนาะลาตโลกาเวดาดปาซิลิเลปาสุเอาปาสุโลตาสิพาบา And we do know what the teaching of the scribes was like. ปสิญญาเวดาเลปากวยลิสิพาตาสุโลเนมาตาดิเลนี่เนาะ They would spend a lot of time discussing the minor details of the law. เอาไว้ติพานะสุเวดาตาเซกโตโกลากโตตกเวดาตาบาคาเลเวดาคันเนตาซิซิเนาะเลตาซิซิสเตปดาเลตาสุตาตุตาซอนี่ They spend a lot of time quoting other respected rabbis like Hillel and Shammai. เอาไว้ติพานะสุเวดาตาเซกโตโกลาเวดากิเตกิเวดาเนาะเอาไว้ติพาอาราบาเนาะสระสุโลตาพัดโดโลตาปะยอปะเกอติพาแลมีเวดาเฮเลดอชามารม They quoted rabbis more than they quoted the Bible. บาอัสระพัดโดเดตกมาเลลาเนาะเอาไว้ติพานะสุโลเวดาเอาไว้เตกิเวดาเนาะอาราบาติพาเวเนอะโดเนดาเตเวดาลิซอสกิเกม Imagine that you came to a synagogue for worship on a Saturday. ช่วงโมทอนะเนเฮบุทบาตอกไซยัวเลเอาไว้บุบลอปูเลมคุนีเนาะนก็เลบุทบาตอกไซยันนี่ And the entire sermon was about what the different rabbis thought about how you should wash yourself before entering the temple. นะบ่เนเฮบ่เนเนาะตาสุโลนะเลนะฮูเวดาเนาะเลตาเซเตลอเนเนาะเอาไว้อัสระสุโลตาราบาสิพามอราบีสิพามออาสุโลตาเลเตปยานาเนาะเอาไว้สิพาลอซอลตาตะกะเตปยานาเลนกบาเอาไว้คันเนมาสกอนซาดิเลเนาะเพเลนเมเฮเนลเลตาลุฮีปุเน These sermons had a lot of small details but missed out on the big details. ตาอาตาเซเตลอสิพันเนโอเวดาดอเนาะตาอติซีเนาะตาทอทัสติสิชิโพสิพาบาสนากิเนเนาะตาคูสิพาโดลาริโดเวดาเลตาติสิพาโดเนเนาะเอาไว้สิพาอาตาหามากุเคเลเคสิเนาะตาตูดอบัง Jesus enters the synagogue and does something different. เยซูเลเนเวดาซูบุบลอปูดาเวดามาดาตาลาลอซอร์มิเนเนาะ He preaches about himself. เอาไว้ดาเซเตลอตาบาคาดอนนอกซาดาเวเว He preaches about what is most important.
ao da solo da te da la baja da le da la redo te da akado te no Repent and believe, for the kingdom of heaven is near. awe si da no po ya lo ki sisa do su ki na ki da me le ywa bo me ne bu da li ne no. He doesn't quote the rabbis. Awe da te ke da ki da le raba te pa na ko to da agiba. As a son of God, he can speak on his own authority. Dia me da ya po kwa to na we da ko to da le an no ka sa da we ata so da mo da we ne no. And he probably made use of the authority of the Bible as well. Ba na we da no tu we da awe di so sia ta so da mo ne no. This was not what the people were used to. Da we na te me le pa go mo no nyo ni we ne ba. They were uncomfortable because they were not used to it. Awe te pa no komya ne na ta ba o te mu ba no komya ne awe te ka ne te nyo la go ba me le awe te pa te nyo ni we da ta sit ta so lo we ba. They were silent because they did not know how to react to Jesus' teaching. Awe te pa no obo yu la no me la we te pa no ka ba si se ki we da ta no ka ba hi to ki we da ta ta se se lu ka sai shu kre o di le ne awe te nya ba. The silence did not last for long. Ba ne ta obo la ni no to obo da yi ba. It was broken by a man in the audience who started shouting at Jesus. No pene no ke we da le awe ka ne pa we da ta ka hen lo no ba ne no le pa ko me kla ba we da sa tho no ko pa su tho we da le ko kwa sai shu ko su tho we da la un no. It looked like the man was shouting at Jesus, but it was actually the unclean spirits who lived in his body. They used the man's mouth to do their own talking. This might lead us to wonder who the unclean spirits are. We might wonder how they can live in a person. We might wonder if there are people with evil spirits today. We might even wonder if we could possibly be filled with unclean spirits. The Bible uses several terms for unclean spirits. Mark uses the term unclean spirits. If you read the laws of Moses, you'll read that it was very important for the people to be clean before they could worship God. The unclean spirits wanted nothing to do with God. They are full of the filth of sin. So Mark calls them unclean spirits. The Bible also calls them demons or evil spirits. They're different words, but they have the same meaning. The unclean spirits can live in people. Now, what does that mean?
Tawe na kop nya mi weda dile. I'll explain this by showing first that the Holy Spirit of God can live in a person. You ke sep ya weda ta ina le you could do ne na le awe you have ta sos ki o so weda le parga pu mo. Na pa pa weda le degree through her do who is supposed to seek queen. Tu no ko me talu a hi ba kha do ta sos ki o le thu pu le tu ne le you a do tu te me ba tu ta da tu we ba tu te me ba tu ta da we ba ne tu te sinya ba. So your body is a dwelling place. No ko ne na me we da ta lo le ta o ta so lom. If you are in Christ, then the Holy Spirit dwells in your body. Ne me o we da le kre po ne na ta so ski o so da le no ko pu ne no. He guides your thinking and your actions. Awe da no pe we da ne ta so ko mo don ta phi ta ma tir phane no. But if you are not in Christ, Pa sa don me to le kre po ba ne. then it is possible for other spirits to move into your body. No me ta le no ta la wu ga tir pa en ni lo o so da le no ko pu si we da ne no. Then they will guide your thoughts and desires. Ba ne we tir pa ko pe we da ne ta so ko mo tir pa don ta mo ni sa lo tir pa ne no. Now we must be clear about one thing. Na po ko ba na pe we da she we da le ta gi de mi. Demons are not a part of the person that they possess. Ta na ne no te me we da ta la bat ka we da do pa te ga no la le ni lo we la pu ne ba. Some people make the mistake of thinking that the demons are part of the person. Pa to no amma ka ma we da ta na pe ka ma da le a we chu mo we da le no ta na te pa no me we da pa a we da ka ne a pa ku pa go da de pa ga ni mo. But that is not true. Ta we ne te me ta la me to ba. Some people say that demon possession was simply a way that the ancient people understood mental illness. Pa to no te we da le a we da ka ne ta na lo do pa nyo ni no me da kle nyo da le a we le ple no a pa nyo le ple ti pa na ta na pe we da no ti so khunu ta sa a gi glo ba mo. They say the ancient people didn't understand mental illness, Awe tir pa te da le pa le so le ple ti pa ta na pe we da khunu ta sa tir pa ba. so they said that anyone who had a mental illness had a demon. Awe tir pa te da pa to ga la do ni ba we da khunu ta sa ni na we tir pa we da do ta na o la pu mo. Other people will say that all mental illness is really demon possession. Pa nyo la gu ga to no ne te we da na le awe khunu ta sa tir pa ke le ke se ne na me we da le awe ta na lo do pa nyo ke le lo. But neither of these views are correct. Pa sa na ke no ta thi tir pa I no te me ta la ba ba. Mental illness is real. Khunu ta sa ni no me we da ta le an no ko. And it is an illness. Awe da me da ta sa. It can be caused by a demon. Na ba ta o thoi da ti le khop le awe ta na. But it's not the same thing as demon possession. Pa sa na ke ni no te me da ta te mi le da la di so we da le awe par ga le ta na lo do ni ba. Mental illness is something that comes from within your own body. Awe khunu ta sa ni no me we da ta te mi la he we da le no ka sa da we no kho pu mo. Demons come from outside your body and move in. Me le ta na ko ni no ta awe de ka ni he ni we da le awe de ka ni no kho kle no he we da le ta kle mo na ke na le ni lo we da le no kho pu mo. The demons are able to leave, No ta na ti pa ni na we ti pa ha tho we da ti but they don't like to leave. ba sa na ke we ti pa te e do ha tho pu ye ba. So let us not think that demon possession is the same thing as mental illness. Na ta ne ko mo pa ti so ko mo le ta na lo do pa ni no a di so we da awe khunu ta sa ti pa ni ri. So what would the Jews of Jesus' time have thought of demon possession? No awe pa yu da po ti pa le sa shu Kristo ka na we ti pa so ko mo we da le ta na lo do pa ni no me tam ni le mo. Would they be surprised? Awe ti pa chu mo ta ka ma we.
Well, the Jews of Jesus' time would not be as surprised as we would be. no payuda pulak sai shukriya so khatir phana wa tir phana ta atlo kamme kamme ba mo de tale awe tanna lo do pa ne no at kamme kamme we the to pwe tir pha ba mo They knew that demons existed. awe tir pha sinya we da le no tanna tir pha ne o we da They talked about demons a lot more than we do. awe tir pha ko to we da le ta wi tanna gi ne ado ne pwe tir pha ko to we da And they would not be shocked by the presence of a demon the way we would be. awe tir pha no to phuti plogo we da le no awe tanna me nya no le tanna mo la me nya ne na to phuti plogo we da the so da pwe tir pha le poko akomya ne poko phuti plogo ba mo And I'd like to share a couple of things from the Jews of Jesus' time to help you understand this. awe ye do hinata do no sami no le ta sok to phele ke sai shu kristo kha no da apa phla thawe da ta gi we ne So first of all, there are a number of books that were written in the time between the Old Testament and the New Testament. na so to ne no le awe da kan ne li we da a be no le bata kwe o phele ta sok to le awe li social to de li social lo li du to be se ne Most Christians agree that these books are not a part of the Bible. pa kripo ad ke ne no we te pa a lot to lo we da le li te pa ino no te me da ta la ba thwe ba ka da li social ba But Roman Catholics still include them in their Bibles. pa satana ke no Roman Catholic ta po na we te pa ku we da le li social po mo So one of these books is called Tobit. le li te pa ya klan na ba ta ko le thobe So in the book of Tobit, le li thobe apune a person drives away a demon by burning the liver of a fish. no parga na we da no not ta we da ta na khoplo la we da awe dwe u ta ku we da dwe u we da we da kan ne nya su mo And the second example I'll give you, ta kimi de mel adole yake na ne around the time of Jesus, there was a Jewish historian named Flavius Josephus. no le awe ka sai shukra so ka sa to ne no pa kweli pa yuda po pa kweli de kana no ami we da le Flavius no Joseph ya we na me da pa kweli la mi uta praga And in one of his books, he wrote that if you picked a certain plant called a rue, no la we da li apune no we da we da no awe ka ne mu hini we da no awe ka ne mu de we da no awe ka ne awe sila no awe tatu no le bata ko le ru mo ru atu ne na ke ya pa nya ko di le tor ba ji ba if you pick this rue in a certain place, no ne mu de ni we da we ka ne no ti tu we no le ta lo so so ka ne could be used to drive away demons. ti we ya tu no ala ni no awe da no thok we da ta wi ta na ti ni no So the Jews were familiar with demon possession. One pa yu da po te pa sinya we da no nyo ni we da do ta na lo do pa nyo ni They had their methods of making demons leave. awe we da do ta klokle da we la ma no ha thok we da ta wi ta na So what did this demon or unclean spirit want? no le ta te pa no ta na te pa ni no ta la we te pa ta la we ni mi ta ni le Our text uses an interesting Jewish expression. but ni sa so no we da tu we da ka ne pa yu da po ata sita dola at pa pla da we da ni Literally, it says, "What is it to you and to us?" ba we da te da no na do pa ni ta ba ka lo tam ni le In other words, what do we have in common? ta pe metele ta do har mi ne na do pa ni ne no ta ba ta la di so lo ta or mi me sia And so you would expect the answer to be nothing. no ke mi la we da ta si se no le to no mi ba So this is another way of saying, we have nothing in common. Leave us alone. pe metele no we da ka ni no ta la adi so na do pa ni to no mi ba ko ni ne no awe da ka ni pa ku wa mo
The demon mocks Jesus when he says, "Have you come to destroy us?" တန်နာနော်ဝဲဒါနော်ကမ္ဘာနဲ့ဒုဒွေစီဝဲဒါကဆေရှုခရနော်ဝဲတဲဝဲဒါလေနဟဲဒီသနကမဟာကောပနီယာ And he makes it clear that he knows exactly who Jesus is. အဝဲဒါနော်မဝဲဒါလော်တီလော်ဆဲလာတင်ညာဝဲဒါလေကဆေရှုခရမဲဒါမတနော်နော်လဲနီနော် He is Jesus of Nazareth. အဝဲဒါမဲဒါယေရှုနဆာရီဖိုယေရှုနီနော် He's the Holy One of God. အဝဲဒါမဲဝဲဒါယူအတာဆော့ဆွီတက The expression Holy One means either God or someone who is very close to God. ကဲဝဲဒါလေတာကတူလာပပတော်ဝဲဒါနော်ပတ်တာဆော့ဆွီတကနေနော်အခပ်ညမဲဝဲဒါလေပတ်တကလာမဲဝဲဒါအဝဲတခနေယူဟာမဲတူများနေအဘူဝဲဒါတော့ဆိုင်ရမ So the interesting thing is that the unclean spirits are telling the truth. တလာလောစီဝဇပေပေရနေနော်တာလာတကဆွတ်တိဖာနေနော်ဝဲတိတဖာတဲဝဲဒါတမီတာတော်နေနော် Jesus is the Holy One of God. ယေရှုနေမေဝဲဒါနော်ယူအတာဆော့ဆွီတက The demons are trying to control Jesus by calling his name. တနာတိဖာနော်ဝဲတိတဖာဝုကလဆာနော်အဝဲတကနေခေါ်ထဝဲဒါနော်ကဆေရှုခရီနော်ခေါပလာကောထဝဲဒါကဆေရှုခရီမီ They believed that if they knew the name of someone, they could control that person. အဝဲတိဖာနာဝဲဒါလာဝဲမသိညာဝဲဒါပရဂါမီနေနော်အဝဲတိဖာနေနော်ခေါ်ထနော်ပဘဝဲဒါပရဂါနေသိဝဲဒါနေနော် It works like this. ဒါဝဲနေမတာလာဝဒီ Imagine that you are walking through the jungle at night. နော်နချုံမတော့ကနော်အဝဲတကနေနေလွန်လက်တာလွန်မနက်ခေါ်နော်လွအဝဲတကနေနေလွပပူတကနေ It's very dark. ကဲဒါတခိဒိုမ All you can see is the path in front of you ဒါလည်းနတိနေနော်ထဲဒါလွကလဲလောဝဲဒါလည်းမညာ and the path behind you. နော်နေကလဲလောလွန်လကီ Then out of the dark, you hear someone call your name. နော်နေလတခိကလနေနော်နဝဲဒါပရဂါနေကောထဝဲဒါမီ And then he tells you to give him your money. ဘာနေအဝဲဒါတဲနာလေဟီအော်လေနစီတကီ Wouldn't you be scared? ဒပလီတယာ How does he know your name? အဝဲစီညာဝဲဒါနမီဒီလေ Who is he? အဝဲမင်တလေ Does he have weapons? အတဆုတအဆုကဝဲစီဖာဝဲဒါ Does he have a band of people with him? အဝဲဒါဝဲဒါတော့ပွားဖူဒေါ်နီယာ It's scary because he knows you, အလောပလီဝဲဒါနော်မေဝဲမေလာစီညာနာ but you don't know him. ဘာစနာကင်တစီညာဘာ The unclean spirit works in the same way. တာလာတော့ဆောစီဖာမတာလကလေတမီခေါနီလော He tells Jesus that they know who Jesus is, အဝဲတဲယေရှုလာစီညာယေရှုမဲဒါမတလဲနီလော but he doesn't let Jesus know anything about himself. ဘာစနာကင်နာဝဲဒါတဲအဒေါ်ဒီစီညာဝဲဒါလကဆေရှုခရီစီညာဝဲဒါလာဝဲစီယနောကဆာဒါဝဲနေနောဒမီဘာ What the unclean spirit really wants is that Jesus would just go away. တာလတာသောတိဖာနောအဝဲတာတကဆောတိဖာနောအဝဲအသလောကဝဲနေနော်အမုန်သလောဝဲနေနာအဝဲအဒေါ်ဒါလကဆေရှုခရီခါဂျီကွီလာဝဲတိဖာဝနေလော They just want to be left alone. အဝဲတိဖာအဒေါ်ဝဲဒါထဲအိုလော့တေဒါထဲနောကဆာဒါဝဲနေနော် They are unclean, အဝဲတိဖာတကဆောဝဲဘာ and they don't want anything clean near them. အဝဲအဒေါ်ဒါလတာလာကစခေါနေနော်ကိုဘောနော်ဒမီဘာ Let's stop and think about where they were. ဘာစနာကနာပကိုအပတူပေပေဒါပကဆုမွေဒါနော်ဖဲလာဝဲတိဝဲဒါလောဖဲလဲနေနော် They were not in a graveyard, အဝဲတိဖာတူဝဲဒါလတာသကိုနေပါ like in the story of the demon-possessed man named Legion. ဒီသလအဝဲတတဲလေနော်အဝဲပါလူတနလောဒေါ်အမီလေဆောလေကူမတနလေကူ They were in the synagogue. အဝဲတိဖာဝဲဒါလဘူဘလဘူ This was the place where the Jews gathered for worship. တလောဝဲနေမီဝဲဒါတလောလူပယူဒါပိုတိဖာပပူတော်တလေဘူတော်ဘာတော်ဆိုင်ပါ This was the place where God's name was to be honored and respected. တဝဲနေနော်မီဝဲဒါတလောဖဲလေကဆိုင်ဝါမီနော်လေကဘတာမလာမပေါ်တော်တယောပါကေအနေနော် This was where God's word was read and taught.
တာဝဲဒါမေဝဒါတာလဖဲလကဆာယွာကလုကတာဘာတာဖာအောလောတာသုလောနီနော် And it shows us that the demons can be present where God's people are at worship. တာဝဲနေနော်တွနေဝဲဒါလတာဝိတနာတိဖာသလာအတုဆောတိဖာနေအိုဝဲဒါသီနဝဲဒါတာလဖဲလနော်ပွားကမူတိဖာနော်ပါဖို့တော်တာတော့ဘူထဘာတော့ကဆာယွာလောနီနော် If the worship is not done right, then the demons can find that place a comfortable place to be. ဖဲလတဘူတာဘာဆောကတော့နေနော်တမတမအောလာဘာဘာနေနော်လက်လက်လာဘာနေနော်ကဲဒါလက်တဝိတနာတိဖာနေနော်ทีนี้เวดาอัลลอละเวดามือเวดาเพลอัลลอเพตาบุตาบาลอนี่เนาะ In the book of Revelation, เลยลอพลาปูเนี่ย Jesus even uses the expression synagogue of Satan. เลยเอากระใส่ชุครนาเวดาสุเวดาตาอัตากตัวตาสิเตพลาตาเวดาเตเวดาเลยเอาเวดาคันนี่เวมือกอเลียบูบลอม to describe the synagogues that persecuted Christians. เอาเวดาเนาะปาพลาตาเวดาเนาะเลยเอาเวดาคันนี่เนาะพายุดาโพอบูบลอลาเวดาอามามานาดาปาคริโพเนี่ยเนาะ The Roman Christians who first read this gospel ปาโรเมคริโปติรพาเนาะเพลาเวติรพาโซตพาดาลีตาตาคริโซอินเนี่ย were also persecuted by the Jews. เวติรพาบัตมันมานาเลปายูดาโพนี่เนาะ And so they knew that synagogue worship was displeasing to God. เวติรพาสิญญาเวดาเลบูบลอตาบูทบาทเนี่ยเมตาเลอัตดุตาคริไซยาบา They worshipped God. เวติบูทบาดเวติบูทบาทเวดาไซวา They did not recognize who God truly was. เวติรพาเนาะเตสิญญาตุโลเวดากไซชุคริลาเมวดาเตสิญญาตุโลเวดากไซยวาลาเมวดากไซยวานอนนี่บา Let us take warning. มอปกินี่เวดาตาเฮบลอเวนี่กิ This was not only a problem with the Jews. ตาวันนี้เมเทเลตาก็ตาเคมาตาลุปายูดาพวกลาลุปเลนี่บา It can be a problem with Christian churches as well. มีเวดาตาก็ตาเคซีเวดาเลเอาเวครีตาอุปติรพาสิกอนี่เนาะ We too can be busy worshiping God, เวติรพาเนาะเปตามาเอาเวดาลุปบูทบาทเวดากไซวา but in a wrong way. มาซาดอมีเวดาเคลลากำมาดบูนี่เนาะ So that brings us to Jesus' response to the challenge of the unclean spirits. นั่นเนี่ยตาคิมิดมีเนาะเปเฮเชื่อว่าเพลเนาะเยซูเนาะเวดาเนาะเฮเกเวดาตาสู้เนาะเอาเวตาสู้ตาลาตกสกอติรพา So how will Jesus respond to the unclean spirits? ก็ใส่ชุกเรียนเนาะเวดากำมาบากิเวดาเวตาลาตกสกอติรพาเนี่ยดีเลย Well, Jesus does not respond by burning the liver of a fish. ก็ใส่ชุกเรียนเนาะเวเอาเวก็ใส่ชุกเรียนเนาะเวดาเตฮิกิเวดาเอาเวดคันนี่ดาวิดานาเลยเนาะอันดีตาเลก็นอตะเวดาเลยตานันเดอเวดาเวญาสูนี่บา Jesus does not look for a special plant. ก็ใส่ชุกเรียนเนาะเวดาตุสุเวดาเวดคันนี่เอาเวแกดาซีทัวบุลลอสสอร์คาบา Jesus is a king, เยซูนี่เมดาซอปา and he responds like a king. เอาเวดาฮีทอกิเวดาตาซิเซเดียเมดาซอปาร์กาตุนี่เนาะ One short command, he tells the spirits to leave. เนาะเลือเวดาตามาลพือกอโพนี่เนาะเอาเวดาเตเวดาตาละนี่มอฮาทอกเวดาตกี And the unclean spirit does leave. เนาะนี่ตาละตกสกอติรพันฮาทอกเวดานี่เนาะ Why do the spirits suddenly listen to Jesus? บัมเนโคโลตาติรพายอีเนาะดุกนาดากะไซชุคิตบล็อกอนี่แหละ Why don't they rebel against Jesus' command? บัมเนโคลาเวติรพาตปุทอทอดาดากะไซชุคริตามาลัวบานี่แหละ Well, we don't know. บริสิญญาบา We don't know much about the angels and the demons. บริสิญญาเวดาเลือเวดคันนี่เนาะดิตอกลูติรพาเกดอตาวิตานาติรพาเกนี่บริสิญญาอาเกซอบา But we do see that Jesus is Lord over them. บาสานากิเนาะปฏิเวดาเลือเนาะไซชุครินี่เนี่ยมีเวดากะซาลาเวติรพาพ่อคุณนี่เนาะ
Quite amazing that Jesus has this power over the unclean spirits. มีเวลาตาลาลอลุลอลาดมาเนาะเลือกใส่ชุครีเนาะเวลาดอตาโซตากมอนดีอีเนาะเลือตาลาดก็สอติดพาพอคนเนาะ The unclean spirits are rebels. ตาลาดก็สอติดพาเนี่ยเนาะมีเวลาพอติดพาลาพูดทอลอดอะไรนี่เนาะ They refuse to listen to God. เอาไว้ติดพาสมัยเวลาลากระโดกันนาเวลาก็ใส่ว่า When Satan rebelled against God, ถ้าเริ่มมือก็เลียวเวลาพูดทอได้เวลาก็ใส่ว่าค่ะนี่ these spirits joined Satan. ตาติดพาอีเนาะเวติดพาเนาะเอาไว้เลมาตก็ได้ดอมก็ลีนี่เนาะปวดถ้วยดำก็ลีคินี่เนาะ We could expect that the unclean spirits would not be fully under Jesus' control. เนาะก็เวลาเลิกเอาไว้ได้ค่ะนี่สิคอมยานนี่เป็นมือแล้วได้เลยเอาไว้ได้ค่ะนี่เนาะตาลาดก็สอติดพาอีเนาะเอาไว้ได้ค่ะนี่นช่วงมวยได้เลยเนาะตัวได้เลยก็ใส่ชุครีอัตราเปอร์พอละเลยเสียนี่บ้านก็ชั่วโมงดีนี่ Think of what life is like in Myanmar. ช่วงมวยได้ตาอุโมนี่เนาะมาตาดีเลยก็เปียปุ่นนี่ Damada, the military dictatorship, controls Myanmar. เนาะตามันดอเนาะเอาไว้ได้ค่ะนี่ซึมอโซโรเนาะไว้ได้เนาะคอนโทรลเปอร์บาได้ก็เปีย But there are areas where Damada has no control. ภาษาเวดาดอตาลอหอกวัวตัวนอนเลยเอาไว้ตามันดอเนี่ยเนาะตะเปบาตาบา Does not have control over much of the Karen state. เนาะตัวเวดาดอตาเปอคอนโทรลเลยเอาไว้ดะคันเนก็ยอกกอเสเนเลยตาอัลโลพันเลพัทอนนี่บา There are areas of other states where Damada does not have control. เนาะเกเวดาเลยตาลอหอกวัวเนาะเลยก็เสลากาสิพาเลยตามันดอตุนี่เนาะเอาไว้ดะคันเนตะเปบาเลยบา There are even some towns along the border where they have casinos for Chinese tourists. เนาะเลยเอาไว้เวดนอนเลยกอเชเนาะเลยปาตูรูโพเนาะ Chinese casino เนาะเลยเอาไว้เกเอาไว้ได้เลย casino เนาะเลยเอาไว้ดะคันเนปาตูรูโพสิรพาปะฮักกว่าก็ดาสิพา Would not be allowed in Myanmar. เนาะเอาไว้ดะคันเนตะไว้เนตะเฮียเควเลยเอาไว้ดะคันเนก็เบียปูบา But the Burmese soldiers cannot just go into these towns and shut the casinos down. มาสนากินะเกเวดาเลยเอาไว้ดะคันเนปิยเอาไว้ก็เบียสิพาเนาะไว้สิพากันเลยไว้ดาเลยเวปูบาเนี่ยก็มาหาไว้ดา casino ก็เปไว้ดาเนี่ยมาได้สิบา The soldiers would be arrested or killed. เกเวดาเลยเอาไว้ดะคันเนสิพาเนี่ยเนาะก็บาตาพอบ่ได้ก็บาตามาสิเอามาไม่เลวันเวดานี่ So even though these areas belong to Myanmar, เนี่ยตาลอติรพายฮอกวัวติรพายเนี่ยเนาะไม่บากาไว้ดาเดก็เบียสนากินี่ Damada does not have control of them. เกดาเลยเนาะตามันดอเนาะซิมอโซโรเนาะตัวดาดอตาสุตะกมอลากะเปบาไว้บา But with Jesus, there is no area that is not under his authority. ไม่เมลก็ใส่ชุครีเนี่ยเนาะตาลอตักเลฮอกวัวเนาะตัวดานอตะเกวเลกูดาตัวดาลาตาสุตะกมอพอลานี่ตัวดานอตะเกวบัง There are no rebel spirits that can overpower Jesus. เนาะเกวดาเลยเอาไว้ดะคันนี่เนาะตาปะปูทอลอตตาตาติรพาลากก็โดโซเวดาเลยก็ใส่ชุครีพอคนนี้ตัวดานอตดาที่นอตค่ะบา There is no area that is controlled by the unclean spirits where Jesus cannot go. เนาะเกวดาเลยตาลอเลือเกวดาเลยเอาไว้ดะคันนี่เอาไว้เนาะบาตาคอนโทรลเลยเอาไว้ตาลาสิรพาเลยก็ใส่ชุครีเลเวลาลอตะสิบานี่ตัวดานอตค่ะบา The unclean spirit had to listen to Jesus. ตาลาก็สอติรพานาไว้ติรพากบากันนาไว้ดาก็ใส่ชุครีกลุนี่เนาะ It had no power to even try to disobey Jesus. เอาไว้ติรพาตาสุตากมอตัวดานอตเสดาเลนอตมีดาเลละมุตโดกันนาก็ใส่ยิชุครีกลุบานี่ตัวตาสุตากมอตัวนอตมีบา The spirit only had the power to make one last scream of defiance against Jesus. เนาะเกวดาเนาะตาเนาะนี่เนาะเอาไว้ดาตาสุตากมอเทดคาเลเอาไว้ดาเนาะ
pargani no ko pasu thawe da la klu no le awe alopli la pusan ni la akotot ko su thoda da sai shukri ni no and then it left. no ni awe da hat of we da ni no There is no question about whether Jesus has power over the unclean spirits. no ta si kwa to we da ba no le ka sai shukri no we da kan ni we da ta su ta ko mo le ta to ko swati pa ni apok ko ni ka sai shukri ni uta su ta mo we da le ta to ko swati pa ni apok ko khele ni no. In movies, we have to wait until the end of the movie to find out who wins. Nó lơ bơ mơ quay ta gò mua này nó bà khóc bà tư lơ awe ta kan ta gò mua mơ cái trời mà bà awe ta kan pe sinya da le mata ne da ni no. In movies, the enemy fights and almost wins. Le ta gò mua po ne na ba ti da le du da te de pan na du se du na ba ne kwa na lo ga la bu ne ta ha. The hero always wins. Ke da le pa la du pa ko ga ne na thobo ne ne ta. But the fight is difficult until the end of the movie. Pasana ke na ta du ne na mi ta ko ta khe da du ma tu le ta gò mua ko ni. In this fight, there is no fight. Me le ta du we ha ne na ta du to no mi ba ma. Jesus wins easily. This should give us comfort. We We don't have to worry about who will win. Will God win? Or will Satan and his followers win? Jesus is victorious over all. Even the demons. Let us read what the Holy Spirit says elsewhere in Romans 8, verse 31 to 39. Liro mesa do kosa pota sita tasikui matadi ne dabaksila tane de padile. Yua me ola pogodo me mtak thoda pargale. Pala atasalo ba pokwa dawe ba. Do hilo kui ola poe da kele ogone. Te kaloku do ola pata kele siko ba do ko owe dile. Me mataka pa takamala pala yua kuta o aludgale. Pala apato palutane me yualo. Me mataka sinyo kata regale. Pala dotia tala pogone me krilo le nya khotlo ga sarake we do sinawele ywa sutwe do kita le pogolo me meta kamalo phapa do kheta eta kwitgale metana ta pota kuta go tama amana tata wibasa ta obese ta pita khukhe unawa dita kwa ta so poeda e babata mati palenko te ni lo ta papa di sola akabata mati o atonilo me la tane de pakele apo pe me pala amane da lele popwe la pala e pa khulo age di ina la ta si mege ta mo mege klu mege ta ado akho mege ta so koma mege ta o mege ta la ko o mege ta la tha kho mege ta la kho mege ta bati agu aga mege ma lo pha pa do ywa ta kwila o le bakasai shukriya pu te se ba no. Nothing shall separate us from the love of God in Christ Jesus. Not even angels or rulers or powers. I think that at least one of these three was meant to refer to the unclean spirits. They are weak and powerless before the almighty power of Jesus Christ. That's why the people were amazed at Jesus' teaching. First, they were amazed only at his teaching.
Logama da le kase shukri ta solo then after Jesus drove out the unclean spirit, ba we la kene na Yeshu na not ta kwe da talas for tala to ko tir phane they started whispering to each other. awe tir phana sa tho no ko to ko sui lo ta ta ga do ga They were amazed at the power of Jesus. awe tir pha kama da le kase shukri ta so ta mo But did they really know who Jesus was? pasana ka awe tir pha sinya da kase shukri mi mata no no ni ya They knew him as a teacher. awe tir pha sinya we da la me we da pa so lo ta ga atara They knew him as the one whom the unclean spirits obey. awe tir pha sinya o dia me da warga le ta to ko tir pha ne do na o But they were still asking themselves, who is this person? pasana ka awe tir pha no ti kwa lo ta di da le no ti kwa la asa no warga ini me mata le They still did not really know who Jesus was. awe tir pha no ti sinya da kase shukri meta no no di le ni ba We do not read that the people began to believe in Jesus. no pa to pha ba da le no pa go mu ne sa tho na we da kase shukri ni ba Instead, they talked about him. me me de khone na we tir pha ko to ta ba khala gi ni no They told everyone what they had seen. awe tir pha te ba da pa ko ga de le ta la thi ti we Jesus' reputation spread in the area. Pane no kase shukri ta pita ma gi ni no ara lo ta le awe hokwa we ni But the people only knew Jesus as a miracle worker and not as Savior. pasana ke na pa go mi ti nya we da te le kase shukri ni me we da ta lo la kwa ma ta lo la ka sa ta ga no awe te ti nya we da dia me da ta ki ko ki ka sa ga ni ba It's not until the end of the book that we see who Jesus really is. no du le awe ta kan ni no le awe ta kan li ikute no ni ta ta ku so ni no akute ma ni ti nya da le kase shukri me we da mata no no ne ni no When Jesus dies on the cross and saves his people, pele kase shukri ti we da le tu sunya lo da ma pu ple to da pa ga me then we know who Jesus really is. no ne pe ti nya da le kase shukri me da mata no no ni no So we're left with this question. na ko ne no we ta kan ne ta ti kwa o to da le pu go Do you believe in this Jesus na na we da Yeshu kri ga ni ya who drove out the unclean spirits from the man in the synagogue in Capernaum? no me we da pa la no ta ku da awe sa ti ta pa le kwa ga ando no le bu blo pu no le ke pe no Do you believe that Jesus has power over all things? na we da le ke sai shukri we da do ta su ta ko mo le ta ke le ke sia pa ko ni ya Including the demons that we can't see? pa ku da do ta wi ta na ti pa no le pe ti o ti ba If Jesus has such power, ke sai shukri we da ta su ta ko mo de be ni ya then we ought to believe in him. ko ne pe ban na ni lo We ought to trust him to take care of us. pe ban na ni o la we da ki i thwe kwa ni lo We ought to worship him. pe ba bu tho ba tho ni lo We ought to live in obedience to him. pe ba o mu le ta do ga na ni lo We must not ignore Jesus Christ. mo pe su te pa ma ta le pe te nya ke sai shukri ba ni de We must not think little of Jesus Christ. Pero ba so mo da le ke sai shukri so mo ti we da ke sai shukri ni de mo It's exactly what we do whenever we sin. da wa ni me da ta le pa ma we da no pe le pa ma ta de ba kan no We decide that Jesus is not great, pe chat de da le Yeshu ni no te me da pa la do ba or we think that Jesus has no authority over us. no pe cho mo da le ke sai shukri na ta so ta ko mo do we da le pa ko ba When we sin, pe le pa ma ta de ba ni we forget that we too are under the rule of Jesus Christ. no pe sa pe no we da le no we si ko no po o we da le awe ke sai shukri no ata pe po la mo Just like the unclean spirits were under the rule of Jesus Christ. no di to da le ta la to ko sko ti de pa no awe ti de pa o we da le awe ke sai shukri ata pe a po la ni no When we sin, pe le pa ma ta de ba kan ni
we follow the rebellion of the unclean spirits. ปปอถ้วยเวดาเนาะตาลาตกสกอสิเดพาอัตาปูทอลอทอเกล That's why it's so important that when we sin, อันเนตาเนี่ยคนเนาะมีตาลาเรดเวดาเนาะโดมาเลเพเลปมาตาเดบานี we repent of our sins ปปอยาลาเกตาเลปตาเดบาติพา and return to King Jesus. ดอกคาเกตาสูเฮเกดาเกสูซอปายิโชโอเนลกี And what makes the gospel so beautiful is that Jesus will always accept us back. ตาลาดูทอดาตาคิตาลาเลตาตาคือสอปุเนเนาะก็ใส่ชุกรเนทอบนเนเนาะเอาดาตูโลเกปาเลเฮเกดาคิเกเนเนาะ Jesus also sent the Holy Spirit to live in our hearts. ก็ใส่ชุกรเอาดาสคลอเซกอตาสคิลาโอเวดาเลปซาปุเนเนาะ When he lives in our hearts, there is no room for the unclean spirits to move in. เพลาเวดาเวลาเลปซากิปุเนปซาปุเนเนาะตาลอเวตาลอเลตาลาตสกอติพาอัลลอเนตัวเวดาลาก็แค่วันนึงเนาะแค่วันนึงเวดาอัลลอตัวอนอตปูวะ So believe in Jesus Christ. แต่เนี่ยคนนาดใส่ชุกรเนตเค He is king over all things, เอาไว้เมื่อดาสอบาเลตะแค่เลแค่เสียปะคนเนาะ even the unclean spirits. เลตาลาตสกอติพาดาเลเนาะ He is king over you too. เอาไว้เมื่อดาสอบาเลนพอคุสิกอนเนาะ He's not your enemy. เอาไว้ดาจะมีไว้ดาเนดุนดานี่บา He's your friend. เอาไว้ดามีไว้ดาตีสกอนเนาะ So worship Jesus Christ as your king and your God. เลตาเนี่ยคนเนี่ยบูทบาทอกใส่ชุกรเดียมีไว้ดานสอบาดอนยูานเดเก May the power of Jesus Christ over all things be a comfort to you as you worship him. มอก็ใส่ชุกรตาโซตากมอเลอโอเวดาเลตะแค่เลแค่เสียปอคนเนี่ยเนาะหินาตามามือทอดีนบูทบาทอเวดาออเดียมินสอบาตุเนเก